nje ndi kumwe nawe bamahindukira baramurasa mukapasiteri budeyi baramurasa yamyirengaza nyine mbone ikubita hasi ngoje kumugara nje kunegura mbona amaraso amuturutse mu mazuru ndamweguye sa n'umurarise nuko gaturatambuka abaracikanye higaza amenye ibibaye bamurasa se hari ico yavuze nta jambo yigaza avuga narimo twari tugeze niho bari kwamurasira bashaka kurasa amakongo amasasa aramusha afata bandi batatu bakamusha bamuhusha urusasu rugafata umuntu guca abantu batatu ariwe bariko barasa ara abo bapfuye n'abanyamurenge nabo hapfuye uwo muhungu murundi two kubwira hafa n'umunyarwanda n'undi murundi umukozi wiwe hafa n'undi mwana w'umunyarwanda yari yamureze akiri umwana muto cyane ariko yaramaze kuba umusore wo gushaka yarataraje n'iwabo yari yaranze mutazotaha shefu yari yaramureze nuko bose bapfira aho ngaho haruguru yaho naho hari niho muzehe Yosefu yari yahongisa agatutsi ndetse n'abandi bari kumwe barasa mukecuru nyine mugore we rusasi bamurashe nibo wishe wa muzehe uramukomeretsa guca umugabo wa musaza apfira aho ngaho abantu aho twasize imiti z'abantu bane nibwo twahuye basanye abanyabivumu ibo bari benshi duhuye n'umwana umwe yaje kunafa nyine mwene makongo ngo ni Mercy duhura ashoreye bari bamuhaye ingurube niyo yarashoreye mwatse wa mugozi umare kumwaka ndamubwira ngo yiruke nashaka bamurasahaye yiruka kuko abari bamushoreye bari bakiri inyuma bari muri mu bavyeyi babo nuko wa mwana ati ngo basha kwiruka afite ubuhamya bukomeye n'umwe mu bari baratetswe mu b'Imana yagaruye afite amakuru y'intambara yose reka tugusabe mu ntucikwe waba utarakora subscribe koraho ndetse ukore kukanduka ameze nk'ikengera imbere kugira ngo ibiganiro zacu bikomeze bikugere ku kamusuku iyo twasanze imodoka ngo tugire ngo turayurira baradukubita birananirana turayitambuka udatinze utangire utubwire ubuhamya bw'intambara yabaye mu bibogobogo intambara nimba ukwibuka yabaye ku itariki zingahe umunsi wa kangahe kugeza ukuntu babatetse tangira tubwire nkuru ya bakunzi bacu ba TNG TV turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza mwese abumva ururimi turiko tuvuga abanyamurenge abanyarwanda abarundi ndetse n'andi moko yose yumva ikinyamurenge nkuko bisanzwe muri kumwe nanje Nkomezi Eric ubu tukaba twasimbukiye mu gihugu c'Ubugande murabizi ko dusanzwe dukorera Nairobi aho dutuye ariko twaje dushaka abantu bamwe mu bari baratetswe mu ntambara yabaye mu 2021 mu bibogobogo ari nayo yasenye akarere ka Bibogobogo hano hariho umusaza w'umunyamurenge umukozi w'Imana umupasiteri nawe yari yaragize ubuhanya ajanwa amateko hamwe n'abantu bandi mwagiye mwumva uyu munsi rero tukaba twaje kumuganiriza tukaba twasanze ari muzima agiye kutubwira amateka n'urugendo rw'intambara yo mu bibogobogo ndetse turagenda dukora no kuzina intambara murabona ko ari umusaza ufite amateka menshi tudatinze mu magambo nanone reka tumuheze umwanya yibwire abadukurikiye uraho neza muzehe muraho ngahe kuwibwira amahanga ndetse n'abadukurikiye jewe nari ntuye mu bibogobogo ahantu bita kuri Nyagisozi amazina yanje bandika Lazaro Ruhara ukari yego anje amazina yanje nitwa Nyatoto Nyamahoro tuye hano na Kibale ariko iwacu ni mu bibogobogo yego ahitwa mu Bivumu yego ni iwacu ya nanone reka dutangire tudatinze utangire utubwire ubuhamya bw'intambara yabaye mu bibogobogo intambara nimba ukwibuka yabaye ku itariki zingahe umunsi wa kangahe kugeza ukuntu babatetse tangira utubwire nkuru ya intambara zabaye mu bibogobogo mu 2021 hari mu kwezi kw'icumi ku minsi ingahe ku minsi 13 nibwo intambara yatangiriye mu Magunga hari mu gitondo tuzutse
tubona mu magunga twe kuko twari hakurya yaho tubona mu magunga amazu karasha twumva amasasu turabona intambara yabaye dukomeza kureba yuko biko bigenda intambara iraba nyine mu magunga tubona baraje bageze no ku Kavumu kuko twaba tubona amazu ari kwasha baragenda bagera za Rulimba zombi uwo munsi nyine wa gatatu barariyongeho mu Rulimba bukeye na kane baraza bagera mu Magaja baraza na za Kabingo ahantu kwa Semwanuke niho ku Kabingo bahageze uwo munsi ntabwo bageze mu Bivumu ubwo mwari mukiri mu mazu mwebwe mu Bivumu na kane twari tukiri mu mazu ariko nibwo twahunze twarahunze kuko twari dutuyemo turi abantu benshi kandi hariho amoko menshi bamwe abafurero barahunze na gatatu barara ahantu bita mu Tubondo ariko nabo baraharaye ngo buce mu gitondo baragaruka kuko ngo bamayimayi babasanzeho baguma kubagirira nayo babajya n'ibyo bafite barasura kandi barazamuka bamwe baguma ku misozi abandi barazamuka bagera imuhira ariko ngo habe na kane nako turahunga tuguma guseha ibintu mu mazu turiko duhunga tubihungishiriza nyine hirya y'amazu kuko hariya nta buhungiro buhaba nta kibira kihaba senye twako tuja ku misozi ariko nyine hari n'ahantu haba amabuye menshi ameze nk'amazu abantu bagahungiramo niho twari twahungiye nyine kuri iyo misozi tumaze kuhagera uwo munsi wa kane tugahirwa umugoroba wose nyine twari turiyo habaye nimugoroba bamwe barataha abandi bararara aho nyine mu Gihuru ariko n'abatashe mu Rukera nyine buca na gatanu baragaruka bageze imuhira bageze aho ngaho twahungiye abantu benshi bari batashe nyine bagiye imuhira baragaruka basanga n'abari baraye twese turi aho ngaho ariko abungeri bari bajanye inka ku musozi uri hakurya aho twari turi ahantu bita ni ku Kagezi nyine naho ariko ni ku musozi hariho n'imirima abungeri bose bari bajanye y'inka bamaze kuzijanayo izo nka bukeye basanga ziri mu mirima baravuga ngo reka baje kubaka urupango kuko nta wari uzi ko intambara zizagumaho hagenda Papa Butrose hagenda Merci hagenda Gatutsi ndetse n'abana bari bajanye baragenda barashika bubaka urupango bakiri iyo ngiyo tubona batinze turavuga ngo siko batinze tumaze gukora kandi mu ntambara nyine abantu bazakora hakiri kare tuhaye abana ibyo kurya barabajaniye mu mwanya tubona Gatutsi na Merci baraje bashitse aho twari turi ariko Papa Butrose yari yasigaranye n'abana bari basigaye mu nka ariko batunganyiriza inka habaye igihe ca saa munani twumva bararashe haruguru yacu twumva tubona batwitsa amazu mu muhana noneho ubwo ngubwo Merci na Gatutsi bo bari bashitse ariko Papa Butrose yari yasigaye aho yari yasigaye yari kumwe n'abana bane abiwe babiri n'abandi babiri ba Gatutsi nibo bari basigaye muri izo nka noneho yari yagiye nyine kubereka aho baragira ngo azamuke so Butrose we yari mu nka niko wari uvuze Butrose yari yasigaye mu nka noneho nawe arazamuka ngo agiye gutaha asiga abana nyine mu nka ariko akazamuka aje kugera haruguru aho nyine hari imirima bakumva nkaho ibibi bimutamurutseho akananirwa kuzamuka akabatse abana nsize mu nka babaye gutera amanuka aje kubareba akabasha kugenda yazamutse ingenzi zitatu naho haruguru yibaho haje kugera nyine bikamunanira hari hajyamye bamayimayi barindwi bamwihishe bamwihishe bo bari bamubonye bariko babona uko ariko agenda noneho ngo arangize azamutse urugenzi rwa gatatu yumva nyine biramunaniye asubirayo ariko abandi bari hakurya yiwe baramuhamagara ati wewe wagize ikibazo tusubire kuzamuka aho haruguru yawe hajyanye abantu barakurasira aho ngaho aramanuka kujya amanutse nabo baramukurikira bari barindwi baramukurikira ngo bashike mu nka
bane barabakurikira abandi batatu bazamukana inka bajya bazamukana inka twahuye nabo bafite inka bazinyaze naho abandi bane baramukurikira bagenda bariko bamurasa bakarasa imbere yiwe bakarasa ku ruhande bakarasa inyuma ko ari batanu nta rusasu rwabakozeho bose ntawigeze akomereka bose ntawakomeretse ahubwo iwe ngo yari afite umupanga awikubitaho nyine waramutemye mu ijosi ariko ntabwo wamutemye cyane Imana iramurinda nyine ntiwamutema ngo uce ijosi naramubonye waramutemye haguke baragenda baramurasa abo bantu bamayimaye barabirukana abantu baziri iwacu nyine mu bibogobogo baramwirukana bamujana ingoma kugeza bamugejeje ingoma niho ijya mu tubondo bagaruwe n'umwijima bari kubamwirukana ariko nta muntu wapfuye n'abo bana bari bari kumwe nta wapfuye muri bo bamaze kubirukana nyine babonye umwijima kubaye baragaruka nabo nyine baguma kugenda baca mu tubondo kuko ari ahantu bari bazi bagenda bahura n'abantu bari kwamanuka nabo bari kubahunga abafurero b'iwacu barababwira ati mwebwe ntimugendere mu nzira mugende muca mu gihuru kuko mwahura na bamayimayi bakabagirira nabi nuko bagendera mu gihuru kugeza bageze aho bari basize abantu aho bari badusize basanga nta abantu bahari ariko abafurero bari kubabwira ati noneho mwebwe tuzi ko abantu bagihari abantu aho bari bari habwiye amasasu menshi none tuzi ko bakiriho tubizi pi nuko garazamuka ngo ahagere asanga abantu ntabahari icyo yasanze imayiti z'abantu bane abari bahapfiriye abo mwari kumwe bapfuye naho twebwe aho nyine twari twihishe icyo gihe nyine twihishe twumvishije amasasu twaramanutse tuje epfo cyane tuja mu mabuye usibye abashitsi bohamenya usibye abantu nyine bahatuye nibo bomenya ko aho hantu nyine abantu bahahungiye twari mu mabuye amabuye manini y'ugwara niyo abantu bari bahungiyemo ariko bajya bamayimayi icyo gihe nyine bamanutse bamwe bamanuka mu nzira ija ku kagezi abandi bamanukira aho ngaho twari turi bageze aho ku kagezi hari inzira haba n'icambu bageze bahashora bagitambitsemo batambitse aho hantu baja utugoruzi bamwe bazamuka uwo musozi turiho barazamuka abandi barajabuka hakurya hari abandi bari bahahungiye ba pasiteri w'iwacu nyine pasiteri Mupenda na Semukeha ndetse bari kumwe n'abakozi babo bari kumwe n'undi mukecuru nje n'imabukwe nyina Nyamahoro nawe yari kumwe n'abana babiri abakobwa be babiri ni bakuru ariko bahageze barabirukana kuko bariko barasa barahunga babarasa bariko babarasa ngo bahunge mukecuru agira ngo ahunganye n'abana waje kugera aho ageze nyine asanga abana basigaye abana babajanye ariko twebwe abari twihishe twako turangiza nyine aho hakurya kuri uwo musozi twariko tuharangiza tubona abajanye b'abana turavuga ati abana barabajana barabazamukana tubona barengeje umusozi urengera imuhira ariko gati twamenye babajanye bajya natwe badukurikiye bararasa abari hepfo bakarasa abari ko bamanuka haruguru twaciye bakarasa kugeza bose batugereho icyarimwe no kuvuga ngo bamwe bindutse pfu mu tubondo abandi bava ruguru mu muhana bose gurumva bari bakurikiye abantu bose abazamutse umusozi n'abamanukanye bose bahurira hamwe aho twari twihishe bagenda bahishura abantu noneho kujya baduhishuye baratujana hari bamwe nyine bazamutse mbere abandi bari bafite abana basigara ariko baheka abana hari n'abandi bari hepfo nyine nabo babahishuye nyuma ariko twese baratuzamukana bamaze kutuzamukana hariho nyine bari bazamutse mbere hari umuhungu umwe w'umurundi twari kwicaranye jewe twari kwicaranye nta wundi muntu twari twegeranye aho mwibuye barasa akavuga ngo karumva ibinya kamubwira ngo niyicare neza izina ryo ni Ndayizeye kamubwira ngo niyicare neza kamubwira ngo ntago ari ukwicara nabi ariko karumva urusasu ibinya bikamujya umubiri wose urupfu umuntu azaja gupfa yapfuye kare uwo muntu icyo gihe baduhishuye yazamutse nka mbere yacu nyine tugifite abana twebwe twaduheka abana azamukana n'abazamutse mbere
bashitse ahantu haruguru nyine y'aho twari turi haba ibuye rinini cyane bashike bahagarikaho abantu na shefu Makongo yari ahari yari kumwe n'abandi nuko baguma kumurasa noneho bamurasa amasasu 3 barasa Makongo ayo masasu 3 bakamuhusha urusasu rugafata umuntu ayo masasu 3 ko ari 3 yishe abantu 3 aho ngaho muri ko mureba aho nyine twe twasanze bamaze kubarasa ariko twasanze bataracikana ariko nyine naho ngaho nyine twari tugeze niho bari kwamurasira bashaka kurasa Makongo amasasu aramuhusha afata abo bandi 3 bakamuhusha bamuhusha urusasu rugafata umuntu wica abantu 3 ari we bari ko barasa ara abo bapfuye n'abanyamurenge nabo hapfuye uwo muhungu murundi two kubwira hafa n'undi murundi umukozi wiwe hafa n'undi mwana w'umunyarwanda yari yareze yamureza akiri umwana muto cyane ariko yari amaze kuba umusore wo gushaka yari ataraje n'iwabo yari yaranze mutazotaha shefu yari yaramureze nuko bose bapfira aho ngaho haruguru yaho naho hari niho muzehe Yosefu yari yahungiye Agatutsi ndetse n'abandi bari kumwe barasa mukecuru nyine mugore we rusasi bamurashe nibo wishe wa muzehe uramukomeretsa guca umugabo wa musaza apfira aho ngaho abantu aho twasize imiti z'abantu bane biratubabaza cyane kubona umuntu apfiriye ku musozi abantu bakamusiga bari tutarabibona ariko kubera intambara nyine twarabibonye hanyuma mukira aho muja guhunga mukamanuka aho babasanze mwahunganye n'abapfurero mu bivumo wari umuntu utuye abanyamurenge n'abapfurero bari marajanye n'abapfurero hajya bamwe bari bahungiye habo abandi bahungira habo muhunga bamwe bagiye kwabo bandi kwabo bagiye mu nzira ija mu Tubondo baciye mu Ruhinamavi natwe twe twaciye ku musozi uri hagati yo mu Ruhinamavi no ku Kagezi uko se bari babwiye ngo bahungu kwabo cyangwa mwabonye gusa bahungu kwabo muri igendere ndi bari batubwiye ngo bahungire kwabo gusa nyine twako duhunga twisanga turi twenyine nabo nyine bagiye haba ariko bariko baza kutureba aho twari turi abagabo babo bari bahunze nabo cyangwa hari hahunze abagore gusa abagore bahunze na 3 n'abana abandi barasigara ndetse hari hasigaye nyine n'abandi bagore nabo abagabo b'abapfurero bari kumwe n'abagore babo cyangwa ntibabonetse mu bahunze bamwe bari basigaye abandi bari bagiye ariko bamwe bahungiye habo abandi bahungira habo umusaza amaze gupfa n'abo bagabo umusaza amaze gupfa twebwe baratuzamukana tugeze haruguru aho nyine twasize ibintu cyo twari twahunga nyine byose byari mu mazu babwira abasaza twari kumwe nyine na shefu Makongo twari kumwe na muzehe Nuwa twari kumwe na data w'ukwe niwe mwarimu uhari iwacu mu bivumu abantu baramuzi twari kumwe nyine na Gatutsi na Merisi barabajana barababwira ngo baze baje kujana imizigo zo kujya by'abana umuntu kuko abantu bari bafite zamure abantu bari bafite abakozi none ndagira ngo akazi kwari gukura no guhurisha abantu bari bafite izo kujya byinshi imifuko y'amafu none abantu bari bayihunganye bakaza babakorera iyo mizigo ngo nibajana amafunguro zo kujya byo kugaburira abana nuko barabijana kamuze mwarimu we bamukoreye udupfuko 2 tw'ibiharage kubaje nagera mu rugo iwacu nari ntarabona ko bene uwo murimo udupfuko 2 umugabo umwe 2 umuntu umwe barabimugerekeranya nuko turagenda baradushorera ariko ubwo Merisi we iwe ntabwo bamuhaye iyo mizigo turazamutse tugeze haruguru nyine mu nzira twari turenze mu nzira nyine ije muhira ariko kandi ari niyo kuja za Nyagisozi hari itongo rimwe ryo kwangira abakunzi twari turigezeho Merisi baramujana aje hepfo wari uwo mayimayi aje hepfo y'inzira afata ingurube yari yahasize arayihambira amaboko n'amaguru ayikorera Merisi amaze kuyimukorera baradushorera kuko bari bagiye mbere bo nyine bari bagiye twari tuzi aho bari ibyo bijyo bazavuga ngo bikorere ngo baze kubiheza abana mwaza mubona ko ari abana bafite impo cyangwa ni ibijyo bari bashaka kujya bonyine ni jabo bari bashaka kuko babijanye n'ubundi ntibabiduheza nyine titwovuga ngo tibagaburiye abana bari ko babaheza nyine ibyo babahaye kuko twari benshi
ariko byari ibyabo barabijanye nuko baratujana turagenda tugenda urugenzi rurerure kandi rwa nijoro turagenda tugeze hari ahantu twari tugeze mu matandukano aje kuri Nyagisozi hari akana kanje nyine k'agakobwa bari bagahaye inkoko zine. Akana kangana gute? Yari umwana w'imyaka 8. Bamukorera inkoko zine? Bamukorera inkoko zine. Bamaze kumeza inkoko zine ashita mu matandukano aje kuri Nyagisozi. Inkoko imwe irahambuka mayimayi wari wayimuhaye aramubwira ngo asigara hayifata inkoko ngo ayihambire hamwe n'iyindi. Noneho uwo mwana asigara aho ngaho wenyine, uwo mayimayi ngo akamubwira ngo se no kubera iki ngo barinze ngo bakaza kubafata. Ibyo umwana akavuga ngo twari tuzi ko bamayi bazotujana. Aguma kumubwisha aho ngaho ariko twe twari twasigaye abandi bari kumwe bari bagiye. Pageze umwana aho namufatiye ambwiye ayo makuru numva ndababaye cyane, numva birambabaje n'abandi bose bazumvishije byarabababaje. Kubona umwana w'uruhinja asigara ahantu hameze kuko wenyine, ariko turagenda natwe baradushorera ahantu twari kumwe na muka pasiteri nyine Semukeha barambabarira cyane kuvuga ayo mazina, ariko nyine ni ikiganiro nta kibazo. Twari tugeze ahantu tugeze kwa Safaniya. Tuhageze baramubwira ngo nasigare kuko ndi ariko abasha kugenda cyane bashorane n'abandi. Uwo mukecuru baramubwira ngo usigare, ngo nimba upfira aho ngaho, ngo nimba uje abandi bagiye barahamusiga. Asigara aho ngaho wenyine. Turagenda twamenye aho yagiye, twamenye aho yaciye kugira ngo bageri y'abandi bari, ariko twebwe naho twamusize. Yaje kubaho cyangwa yaje gupfuma? Arahari, yaje kubaho. Inzira yaciyemo nayo sinyizi, ariko naho twatandukaniye, ariko arahari. Nuko baratujana tugeze kuri Rwingi, tuhafatiraga bajya bagiye mbere. Twari tugiye gushika nyine mu ruzi, urabona haba hari umwijima, hari n'ikibira. Ubwo hari nijoro bararasa nimba bari kwagira ngo hariho aduyi nayo yabateze. Bararasa cyane amasasu menshi, ariko turagiye twise mu ruzi baratujabukije. Ubwo njewe nari mfite telefone kuko bari kubahishura abantu bakabasofa icyo ufite bakakijana. Noneho barambwira ngo uwajanye telefone yanje yayijanyije nako kuvugana na musaza wanje. Uwo musaza wanje izina rye ni Gitimbwa. Yariko amvugisha, ariko amaze nyine ukuntu tumeze, ndamubwira tukira aho ngaho twihisha. Noneho ngo asubire kumvugisha yumva wawe ndakita ufite telefone. Yagenda nk'ahariya bakamutelefona, ariko turagenda ngo bishike mu kane. Baratubwira ngo twicare turindane twese ku isoko. Turicaye ngo tumare kwicara, baraje barasura kandi barantelefona. Ngo bantelefone arabaza ngo se ninde nyiri telefone, ndamubwira ngo ni yanje, arayimpeza. Gitimbwa arambajije ngo se batujanye, arampamagara nyine mu izina. Arambaza ngo se batujanye, ndavuga ngo batujanye. Arambaza ngo se mugeze muri hehe, ndamubwira ati tugeze mu kane. Mu Ivumu no mu kane nawe yumvishe nyine ko nyine batujanye. Arambaza ngo se mfite abana bangahe, ndamubwira ko mfite abana 3, abandi bari kumwe na se, abandi bari barahungiye ahandi kubera nyine intambara, ariko je nari mfite abana 3. None wa wundi ngo yumve mvuze ko tugeze mu kane, aragumpeza telefone yanje ayitiwe. Arayijana, amaze kuyijana Gitimbwa basire kumpamagara. Wa wundi aratubwira ngo baravugana uzozo zagwana twatwumva. Gitimbwa aramubwira ati se abo bantu mwajanye timwo bareka ngo mutubwire icyo tubaheza. Kubera yuko nta kindi kintu bari bakeneye, bari bajanye inka z'akarere, bari bajanye amatungo yose y'akarere, ndetse no kugeza no ku myambaro abantu bari bafite yose bari babijanye. Urumva atacu bari bakeneye, ifaranga bari bazijanye, nta kintu bari bakeneye. Nyine abantu nibo batari bafite, ariko urumva nabo ko bari bababonye. Barabona nta kindi kintu bakeneye, barabajana. Nuko Gitimbwa aguma kumwinginga, ariko aranga, aravuga ngo bakeneye kujana abantu. Ubwo turicaye aho ngaho, tugiye twicaye. Merci we ntiyicaye, aguma kujana n'abandi bamayimayi nyine bagumye kugenda, ndetse ari kumwe
n'ubundi buhungu nyine bw'ubusore butoya baguma kujana noneho baratubwiraga ngo niduhaguruke tugende tugiye kugenda barebe babona Merci ntawe uhari baravuga ngo wa musore ufite ingurube ari hehe bamwe muri bo bakavuga ati yagiye yagumye kujana n'abandi ubwo yaragifite ya ngurube agifite ya ngurube ariko abayimuhaye baravuga ati yacitse nimba yacitse mwese turabica uko mungana mwese turabica kuko ibo mu kanwa kabo hariho kwica gusa nta kindi bariko bavuga kwica mutarava aho ngaho igihe bishe abo bantu hara ku musozi nuko muzamuka mwumvaga gute mwabona ko mufite gukira cyangwa mwahise mubona ko birangiye hari icyizere mwari mufite cyo kubaho twabonye ko birangiye kubera yuko twabonye n'izo batangiye gukora tubona natwe ko tutariho nta cyizere twari dufite cyo kubaho kuko twabonye ibintu bakoze uko ibyo batangije tubona natwe tutariho bamaze kubura Merci ati turabica namwe bamaze kubura Merci baravuga ati namwe turabica kuko twageze uribuka hajya nyine mu masoko y'iwacu hariho isoko ya mbere ya kera tugeze nyine hagati yaho baratubwira ngo nimwicare ngo mwese tugiye ngo turabarasa nituburira musore imana zacu zo kubaho twica aho ngaho tubona haje undi nyine mayimayi ngo yari umukuru ababazi gituma bicaje abantu baravuga ati abantu tugiye kubica uwawe umwe yacitse kandi yari umusore uwo ngo arababwira ati nimujana abantu tutacu mubicira uwo muntu none yoba yagiye imbere nuko baradushoreye baratujanye tugeze kuri matunda turenze hajya hirya yaho hari ahantu hamwe hamanuka nyine hari nk'agasozi gatoya werekeza ku kagugu uje ku kagugu haba n'amabuye tuhageze abana bamwe barananirwa umwana wanje naje gahungu kanje nari mfite kari gafite imyaka 4 kubera yuko abana bari bagize inzara bari bagize ibitotsi bari barushe bari ko bagenda iserera nta birato bari bafite aho bari bahungiye hari bamwe bari bakomeretse nyine bene ivyo ngivyo abana barushe none uwo mwana araruha ananirwa kugenda aricara yicaye bamwe nyine baguma gutambuka na bamayimayi ariko muri twe nyine bamwe bari bandinze nyine bari kwareba turiko tureba umwana haza mu mayimayi umwe ndetse nawe ariko anacumbagira arambaza ngo siko twicaye ni gute byagenze ndabona ati umwana yananiwe nari mpetse undi mwana arambaza ngo se hari ihutu ufite mu guhekere banza kugira ubwoba ndategetse ati se ni mumuheza tamwica abari kwatura ngo baratwica none rampekera umwana ariko kubera yuko nta kundi nari mfite ndemera n'ubundi nakomara n'ubundi nako turi mu rufu ndavuga ati reka bamuntwaze uwo mayima aramuheka aramujana kuva tuvuye aho badufatiye kugeza tugeze ku kagugu bariko barasagutse gusa bariko bagenda barasa tukagenda twashika nkiriya nkabona nk'abana asigaye bamwica tukabarinda wa undi yatugeraho abatubwira ati nta kibazo mugwe mugende kugeza tugeze ku kagugu niho yamumpereye tugiye kwinjira mu muhano ariko yari yamuhese imana inzira z'imana ntawe zimenya urumva ariko twita baduwi nakabita baduwi ariko bakaduhekera abana nuko tugeze aho ngaho urumva twari twavuye mu mihanine ariko twese twagiye gutandukanye hariho abantu bari bavuye mu magunga hariho abavuye ku kavumu hariho abavuye ku Nyagisozi n'abavuye mu bivumu ariko twese twagiye gutandukanye ariko twese duhurira ku kagugu abagiye mbere nimwe mwagiye nyuma twagiye nyuma musanga abandi bahurutse bose twasanze abandi bahurutse Pasiteri Ruhara nabo bari kumwe nyine abanyakavumu nyine n'abanyagisozi nibo bari kumwe duhurira nabo nyine ku kagugu kwa Ituro niho twahuriye bavuye mu Kagomba kera bo bari batambutse bagera mu Kagomba barongera baragaruka bari babajanye imbere yacu babajanye kare ndetse n'abakobwa babiri bari bajanye nabo niyo bari babajanye bajye bafatiye hakurya ku musozi noneho tuhahurira aho ngaho baratubwira ngo natwe bari bagiye kutujana mwika kuko aho ngaho harika
bagiye kutujanayo mukagomba aho ku Kagugu ariko baravuga ngo reka tubaze tugende ngo batujane mu Kagomba ngo niho hakuru baratujanye mu Kagomba urumva twahure na pasiteri aho ngaho tubasiga aho ngaho tuja mu Kagomba dushitseyo bariko baduharura kugira ngo umuntu yinjire muri iyo nzu bariko batujanamo bari bahambiriye umugozi hanze ku biti umuntu yinjira bakamuharura winjiye bakamuharura kaza twese twinjiye na ya mizigo g'abasaza bari bakifite Melissa gifite yangurube Melissa gifite yangurube urumva ko yari yagiye imbere bagisega ngo yakitse ariko yari yagiye twasanze yicaye muri iyo nzu noneho natwe tuhashitse nyine abantu bose barabaharura turicaye muri ya nzu batangira gusambisha abantu bariko babaza ukuntu intambara zabaye cyane bakabaza shefu Makongo nyene bariko babaza kuko ari wari umushefu ariko bakabaza n'abantu niwe bariko batangiriraho bakabaza n'abantu bose nta muntu batari kubabaza ukuntu intambara yabaye twabwira ati intambara twabonye yari intambara abatuzanye niyo intambara twabonye nibo bantu twumvishe bariko barasa kugeza bageze aho twari turi baratujana niyo intambara twabonye nibo muri bo bari bakeneye ngo tuvuge ngo abo bariko bagwana niko bari bakeneye ngo aribo tubabwira kuko ari bene wanyu abana banyu kuko ari abana bacu bariko bagwana ariko twari kuvuga ko ari abana bacu kuko ntabo bari batewe kandi ntibari abasirikare bari batewe kandi ntabo twabonye abo twabonye nabo batujanye none twese batubaza ngo ko ariko tuvuze nuko twese baradusambisha bararangije iryo joro nyine abasira kandi baratugarura batujanye ku Kagugu twashitse ku Kagugu saa 5 za nijoro abana bagize inzara turaye aho ngaho ubwana bumwe bwariko buhorera mu nzu n'inzara nuko turaye aho ngaho iyo nzu bari badushizemo yari inzu ntoya cyane yari ifite salon ntoya abantu 56 kuvuga ngo bicare hamwe nimba wicaye urambije ntiwari kupfunya nimba wicaye upfunyije ntiwari kuramza kandi iyo nzu twayimaze mu minsi 3 mwese abantu barenga 50 mwicaye muri salo twicaye muri salo muri iyo nzu nyine nuko bukeye n'iposho mu gatondo baratujana baje kuduharura kuko ahari abakuru gasiho twari kwicaye bakatujana ngo bagiye kuduharura aho hantu naho Imana yarahaturindiye haje abandi nyine basirikare babo bari bafite ihene nyinshi cyane ngo bazijanye ngiyo mu Kagomba urumva ko ariho hari hakuru none bagiye kuzitambutsa bari aho ngaho barababwira ati mwebwe hari iriya hagiye ibintu byinshi none ni mubirekere hano izi hene muzirekere hano ihene z'abanyamurenge banyase izo bari bavuye kunyaga bari kubazana ihene bari bafite amanjanja ni byinshi bari kubatambukana aho ngaho noneho barababwira ngo bazirekere aho ngaho ku Kagugu bajya bari ku Kagugu bajya bazizanye baravuga ati niko tuvuye kuzizana turazibasigira namwe muje kuzana izanyu aho hantu urumva bari batujanye ngo bagiye kuduharura twari hagati yabo bose kandi bombi bahanganye Imana yahaturindiye twari kuhashirira bakama bavugana bonyine ngo nimba ari isasu ngo turibuze bapfa ibyo banyaze ngo barasane ariko Imana zacu abakuru babo barababuza barabinginga cyane kuko bari banze barabinginga barababwira ati mureke ahubwo mubigabure nuko tubona Imana iraturinze aho hantu baratujanye baje kuduharura mu gitondo cy'iposho basura kandi batugaruye hajya mu mika ngo habe ku manywa kandi barasira baratujana baraduharuye ngo habe nimugoroba barasira kandi baje kuduharura baza baduharura buri mwanya ariko icyo gihe nimugoroba twabonye ko bataharuye ba Melissa kuko bari bafite imigambi nako tutazi twabonye ko batabaharuye bari ko batanga umubare w'abantu bafite bari ko babaza abantu bafite bakatanga umubare wabo kuko bari ko batubwira ngo mwebwe ngo abanyarwanda ngo timuzamugendera mu ndege ngo noneho mugiye kuyigendera bari ko baducunaguza ngo mugiye kuja mu ndege kuko tituzi niyo turiko tuja turicaye aho ngaho gusa nta makuru ariko tukira aho ngaho ku Kagugu tubona bazanye abantu nyine abanyamagunga hari abagore 3 n'abana babo 3 bari 6 barabatambukana barabajana nako twamenye iyo babajanye
nuko barabajanye aho ngaho twari turi ku Kagugu za nka bari banyaze urumva za nka zose abantu bacu bari bashize aho ngaho nizo twari kumwe nazo zari zikira aho ngaho bakaba titubona aho bashijika ariko bakaza bakayibagira mu muryango w'inzu turimo bazanye inyama hari umwana umwe ku Kavumu avuze ati iyi nkari yacu iyi nkari yivyaye yari yacu bamaze kuyibaga nuko ibintu bibabaje byo kudukora ku matama ibyo bari kwadukorera byose byari bitubabaje nuko ariko bakatubwira ati mwebwe abanyarwanda niba mutaza mujya inka zanyu noneho murazijya bakabaga inka ukayibona ukayimenya ukavuga ngo iyi yari inka yanje nariko nkama ke hari inka zacu zitatu zavyaye uwo munsi wa gatatu hari inka yavyaye na gatanu nyine hari inka zibiri zari zimaze iyi nga zivyaye zose aho ngaho n'iz'abandi nazo zari zivyaye n'izindi zose bazijanye noneho umuntu yareba ukuntu bariko bakubagira inka y'imvyeyi imbere mu maso nyine mukumva murababaye ariko kandi twari ko tubabazwa n'ivyo cane kubera ko tubona natwe tutariho nuko ngo habega n'iyinga mbona urugenzi rurerure cane ntabwo twebwe byose ngo tubimare habaye n'iyinga hari nko mu masaa 9 baraza bajana Messi na Gatutsi ndetse hariho n'umuhungu w'umurundi wari kwa Muzehe Nuwa n'umushi wari kwa Pasiteri Ruhara niwe wari umufite bose barabajana barabasore bose bababwira iyo bajanye cyangwa abonye basohora gusa oya barabasore gusa baratura ngo haraho bageze ngo baragaruka ngo bari kubajana natwe baraza baratura ngo muhaguruke tugende baratujana ariko haraho nari nibagiwe ubwo nyine turi aho ngaho mu gitondo nyine cy'iposho numva ko twashitse na 5 mu gitondo barakomeje hanze bazana iyo twarimo yari ifite imiryango 2 bazana ibigori by'imishashi bokereza abana bakaza bahungura indete bagaheza umwana mu ntoki umwana w'uruhinja abana nyine nk'ibyo babahunguriye bakabaheza ibaze ngo umwana ngo bamuhunguriye ibigori mu ntoki ngo arariye bizo nibyo byo bazabaheza bizo bijyo bari aho ngaho ku Kagugu uwo munsi noneho barabyiririrwa abana bagira inzara bagira ikibazo nyine cy'inzara ariko je nyine barabibahaye hariho bayibonye n'abatabibonye ndetse ubwo imvura iragwa na bamuriro bari bakomeje urazima nizo bari bagifite kosta wamurongo zime nuko nyine barabireka ariko twabonye ibintu byinshi bikomeye kandi bigoye tumaze gushika aho ngaho bataramwica ndabwira ngo nacike merci wowe ugende uce munsi y'amagungu wamumanuka urasanga abantu abatapfuye babasanga ibaraka niho bari nukoga arananira umuntu wagejeje kumusaba no kugira nukoga abo ngabo abari bafatwa twafashwe tuba abantu 57 n'abarindwi hapfa 5 dusigara turi 52 n'ababiri nibo bahurutse ibaraka niko twagenze ayo niyo makuba twabonye amakuba menshi ntamenye uko nayiganira nayavugira hangaha amakuba menshi badukubita badutuka baturaza habi tunyagirwa niko twagenze Imana tubona nyine yaturokoye bongeye kandi guhura n'imiryango iyo twari twatandukanye twasanze imiryango iribara niko twagenze hanyuma babatika muva iriya za Nyagisozi muragenda mugera hariya ku isoko mugera hariya kwa Bayituru ku Kagugu witegereza wabonye ari bamayimayi gusa cyangwa harimo n'abasirikare ba leta mu babanyaze mu babatetse yarambajije muri abo barwa dusambisha arambaza ngo ese ngo ahangaha kurabona abandi niko nabona ingabo ati ingabo ziyi bavuze ko hari mayimayi na bishambuke kini izo mpaymbona ngo se ndayindi shusho uhayibona twaye mpaymbona harimo abasirikari nibo bambaye nyine amatene nyine nk'abasirikari bambasirikari nyine arambaza ngo ese bari uhare bari ni bandi bariya konda babona ariko ngo na ama officer ya baje kunsubiza yamye irashubije wabo
aravuga ngo uyu mugabo uyu ni umunyapolitiki ati uyu musaza ni umunyapolitiki twebwe twogira amahufi aba bantu bose kurabona ko bagomba kuba aba ofisi ndabizi umubare wanyu ko mungana ndawuzi ko ndababona muri benshi mugize amaofisi angana gutya ndikibari ari gitangaza ariko nanga kuvuga ko ari abasirikare ariko wababonye ariko nababonye ko ari abasirikare bari abasirikare. Hanyuma mugeze Baraka mubona mugeze musozi muvuye iriya hose mubona abandi abo mwari muturanye hari n'abandi bari baratetswe rumwe bagaparasera nabo baraciye garuriya gwagweba mwaje kubasanga hariya mubabonye mwumvise mumeze gute mu mubiri uko twabaye ntawamenye ko kwiganira ubundi gusa nyine urupfu rw'umuntu nakurya bazavuga ngo umuntu umwana warapfuye akikanga nawe agapfa ntibisobanura kuko ari ukunda umwana we cyane ni urupfu imana ibara umunsi barawuhuje natwe iyo bitaza kuba gutyo hari kugwa benshi ari abo dusanze natwe abaje hari gupfa abantu benshi wari ko ubabona ukumva sinzi igihugu ugiyemo habaye amarira menshi ariko ayo marira ukabura icyo icyasobanura kuko twari tuzi nabo ngo barapfuye turababona nabo bari bazi ngo twarapfuye abo bana bane bapfuye dusanga hari amakuru avuga ngo barabajanye niho nabwiriye abacu nababwira ngo abana barapfuye burya nico ituro yaraje kumbwira ya makuru yo kubwira iriya ndayahisha uyavugira ibaraka iza kuyavuga nongorera se uwo munsi nyine tumanuka abariho nongorera se ariko ababyeyi bo bose abandi bose namwe nahisha naje kuyavuga tugeze Baraka. Hanyuma mumaze kugera Baraka ndumva urugendo rurakomeye n'uwo gahinda n'umubabaro tubanje kuheza mpore cyane ubu nyine tubasanze muri Nakivale reka dusimbuke kubera ko amakuru ari maremare mwaje kugera hano mu nkambi gute ubwo ngubwo tukaba dufite abavandimwe nyine aba bagiye baba hanze niriya tutoyisiga inyuma diaspora yakoze umurimo ukomeye tutomenye ko ibyo twovuga kuri yo twahageze no nihuzu ntazo twambaye ariko ababyeyi naho niho batangiye guherwa amahuzu barambara bazanye badutega n'ibyo kurya baduha ibyo kurya turarya nuko batwohereza udufaranga turazana Uvira ngere Uvira umwana ararwara nagize nyine nk'ukwezi ndi mu bitaro n'uwo mwana uwo nyine twaratekanywe kakuzukuruka ngo kamarega gukira nanone abana bakuru banje bari hanze barasoboreza n'amafaranga ndazaga n'irya famiye yose ndayizana navuye Uvira ndaza uwo munsi ndataha naraye mu mazi uraca mpuruka Goma mvuye Goma ngo naraharaye ngo uce ngo tugeze aho Goma kandi basobora dufata bakatanye baradufata twarinze gutanga amafaranga ngo se ngo duteye intambara ngo none turayihunze narinze ko watanga kandi amafaranga ndayabaheza abona kuturekura turahava turaza ngo turi kugera aha nyine aha muri Nora tutaragera ku mupaka wa Gisoro barasaba kandi barahadufatira baratuboshe n'iyo miryango nari ifite batuboshe twagize iminsi 2 naho ndasura nahatanze $650 kugira ngo tuhave kandi abo bari batuboshe nabo bari abakongomani twari tukiri mu makongomani ingabo za leta kandi ingabo za leta ngo tumare gutanga ayo mafaranga baraturekura turaza uwo munsi dutaha Gisoro ngo tuve Gisoro turaza turahuruka hano Nakivale ko niko twageze hano twahagerejwe ubufasha bw'abavandimwe. Hanyuma ubuzima bwo kuba mu nkambi utarigeze kubona utarigeze gutekereza kubibamo uvuye hariya mu buzima bwari busanzwe mwari mumenyereye ubona itandukaniro ry'ubuzima bwa hano mu nkambi ari irihe rimeze gute? Ndabyita ko niko guhumirwa kuva mbayeho umuntu muzima nari ntararara inyuma y'igihugu numvaga bavuga inkambi
ariko nari nigeze kwigera murimo ariko ubuzima nasanze hano mvuye mu bwo nabagamo bwarandenze ukuye gusa Imana yamfashije n'ibitekerezo nyine basanga abandi bavandimwe twaganira tugahumurizanya ariko wenda rimwe na rimwe nzatekereza ngo hari ubwo wenda umuntu aba yarakoze ihahamuka n'igihe umuntu mbitekereje habe n'urwo rwenzi rwonyine nuko gutekwa iyo mbitekereje nibuka n'uwo muvyeyi uko bamurashe turi kumva umutima sinzi ubwiye hanyuma nanone dukomeje kubaheza mpore ntitworeka intambara zakomeje kuba kugeza n'uyu munsi n'ejo bundi ibigogo yaratewe Minembwe yo ni buri munsi uri mu kubyumva ariko nanone ukumva mu bwoko bw'abanyamurenge bamwe bahaguruka bakavuga ngo intambara iri kubera iri iwacu ntabwo ari leta ya Kongo iri kurasa abantu kandi uvuze ko bari barimo ndetse banagiye banabafunga bavuga ngo mwateje intambara none murahunze kandi mwaza mukiza amagara abantu bavuga ko leta ya Kongo idashikiye zirangabo bari bafatanije gusenya no kwica abantu ubabwira iki n'ubwe butumwa buba abo bantu birandenze kugira icyo nababwira ariko kandi bimbabaje bintangaje biratangaje rwose kuvuga ngo ubwoko bwacu umuntu w'ubwoko bwacu yoba ari hanze ari mu buzima atarabonye izi ntambara yarakwiye gutega amatwi gusa akaguma kumva ibihaye biba ariko ntagira amagambo avuga kuvuga ngo nta ntambara uko nkubwiye ayo mafaranga nayanyazwe na leta aho niyo yatwashe iwacu niyo yabatetse niyo yadutetse leta yari barimo niyo kandi basuye guhananura iratujanye niyo yabajanye niyo kandi yatujanye ariko niyo yari kwiturasa kuri none ubu nyine ndi hano izabaye hari iwacu ni za leta zarimo leta na mayimayi nizo zarashe abantu b'iwacu nizo zishe abantu b'iwacu usibye kuko ubuhanga bw'Imana ntawuzi umenya uburyo bwayo abarundi bariko bakeko nabo twariko tubatinya bariko bagwana ruguru bica abaturage ariko barahaguruka batabara abantu b'iwacu bo mu Buyogoko kiba kitubereye igitangaza ntawamenye iz'intambara y'iwacu ariko ni ibintu nyine bibabaje cyane usibye ko bamwe bari mu kubifata bakabishira ku bandi bakavuga ko intambara zatewe n'abanyamurenge basanga bari kubashinyagura kandi bashinyagurira bene wabo ariko no gukomeza mukihangana nta bundi buryo hanyuma nanone reka tube dusubiye inyuma bukeya mwebwe mwabonye amateka mbere y'iriya ntambara n'ubundi abanyabigogo bigeze gupfa hariya cagihe bapfa wari utuye mu bigogo nanone nari mpatuye twaje kugira ngo duhaguruke duhunga ariko intambara igize igihe hapfuye umugabo wo mu Magunga witwa Senkara azize mbese azize uko yaremye bamutemagura bahanze atagira ishusho batemaguye batwise hongera hapfa undi mugabo w'abarundi irivuzi bamunyaza inkazi abakurikiye baramufata baramutemagura ubwo nari ntuye mu Buyogoko bukeye hapa napa mwinka ziranyazwe zanyazwe mu Kabembwe zanyazwe kuri Mugono zanyazwe ku Mugorore zanyazwe mu Magunga ari n'undi mugabo biciye baraka ku kabara batemaguye kandi undi mugabo biciye baraka umugabo w'abasinga witwa Idinasi wa Gahirima nawe bamusanze mu kiraro baramwica n'ubu umwana wari hano turi kumwe n'umwana we hano n'umugore we turi kumwe nabo hano n'abandi bice hariya mutubuke wa munsi bitwa na leta abo bari mu mpungu wanje bajya bagwe kunyagisozi bari kunyagisozi ababo bapfuye bose bari kumwe baragenda inka zari zinyazwe batabaye ngo bashike basanga mayimayi yagiye yabasize ariko bategwa na guverinoma gumera kubatega irabarasa ibicamwe abantu batatu abasore b'iwacu abana batatu bari batabaranye n'abandi bari mu muhungu wanje iwe ari ukarabasika ababo batatu barapfa twasize twabahanze ku Nyagisozi
reka nanone wowe wahuye n'izo ntambara twese zatugezeho ariko nanone wowe wahuye n'ibintu bikomeye mu by'ukuri n'Imana izifasha abantu nk'uko wari ubivuze ubu nyine muba mufite ihungabana riteye ubwoba ndetse natwe twumva ayo makuru rimwe na rimwe tunanirwa kuyakira ni iyihe nama woheza abantu bahuye n'intambara bose bahunze bava iwabo ariko nanone naho bari ugasanga ko barashinyagurirwa bababwiye bati muri impunzi nta mugabo wo b'impunzi kandi nta waje abitekereza ko turavuga baje bahunze intambara ni iyihe nama waheza ni irihe humure wabaheza hanyuma nanone ushimire nanone cyangwa niye message ubwira bare babatabaye uvuze ko hari ababohereje amafaranga barimo Mico n'abandi bose bagiye bafatanya kugira ngo mugere hariya ndetse n'uwo Ituru nabo bafatikanyije kugira ngo murokoke ni iyihe n'ubuhe butumwa bubaheza dusoza sawa urakoze nyine abo bose abo mvuye kuvuga ngeze hano ntawe nabonye babikoraga bari kure ariko iyo baba abantu bari batwegereye mbere yuko ugera hano n'iyi minsi ngize hano imba narabagezeho imba narabonanye nabo nkabashimira ku bintu bakoze uhereye kuri Ituru nari kumbana mu maso yanje Ituru yakoze ibintu bikomeye ntamenya kuvuga nubwo hari izo yari ibisemwo nta termometre nari mfite yo kumupima ngo menye ico ikiri cyari kimurimo ariko nabonye ubwitange n'ubwihare yakoze hejuru yacu ndamushimira aho Mico niwe numvaga niwe twavugana yavuganaga n'ababo ariko twe uwo twavuganaga message twayihezaga Mico turamushimira yakoze ibintu ntamenye ko nabivuga ku Imana yo mu ijuru yonyine nizabagororera aho nabandi bose bari bose bafatikanyaga kira gikorwa ntaziga mu mazina ariko nzi ko aribo bari basangiye gukora kira gikorwa ndabashimiye kurangiza gutanga ihumure bo twe hano nyine icyadufashije n'abavandimwe twasanze barashise hano badufata mu mugongo baratubwira ati ibi ngibi birasanzwe ni mwihangane wenda Imana igira igihe ikazagitsimbuza ikindi bakavuga bati iki ni gishira tuzaja mu kindi ubu rero bico dusengera Imana nico dutegereza nukuvuga ngo twihangane wenda Imana yaduhindurira amateka tugasubira mu gihugu cyacu tukava muri ubu buzima buratugoye tukigira abana mu ngo abana abo twashikanye hano batuye mu bihuru rimwe na rimwe bari mu kuza abana babo bakabahunga baragiye gushaka ubuzima ariko kandi ko turabwirana ngo twihangane duhumure umunsi Imana yaduhindurira amateka tuzosubira muri gakondo yacu hanyuma nanone reka dukore kandi kajambo kamwe ubu nyine hari abasore bari mu kugenda bagatabara iwabo bitewe n'agahinda k'intambara n'ibintu bikorerwa ababyeyi babiri haruguru bakagenda bava mu buhungiro aho bagiye bahungira hanyuma hagahaguruka abandi bagabo b'abanyamurenge bakavuga yuko abana bari kubatabara bari kubashukwa bari kubahendwa bari kubicwa bakavuga yuko abari ko batwara ari ko bateza intambara abo bantu bo babwira iki abagwanya batabazi baje gutabara iwabo noneho bwoko kambureke kubwita gutyo sinzi uko twabaye ukuntu ntamenye ko nakwiganira abandi ngo mbivuge mbo nta na muntu washobora gushuka ubundi uyu mwana uri uhabona hariya kuri yari yagiye uyu mwana wo hirya uwo nguwo yari yagiye mbo mbese ikintu cyamubabaje aho yagarukiye kandi ngo bivuge nyine nanje numva hasa n'izugurisha ni hari babacishije iwo bari bagiye batabaye iwacu batabaye ababyeyi babo batabaye bagiye kurwanira igihugu cyabo abari ko babagarura rero niko nje sinzamenya kuvuga ngo ryazinaga bari mu kubita oya tuyavuge ayo n'ayandi biratangaje ariko nyine kuko aho niyo dusigaje ihumure ivuga ngo tuhabonye haba nubwo utobuka ifite akantu ugapfa gushika iwanyu biramaze ubundi bavuga ko imahanga hahanda mahanga harahanda rwose reka tugushimire muzehe kubw'umwanya wabatanze kandi ukaduheza n'aya mateka hari benshi bagenda birengagiza ibintu ariko bazi ukuri ndabizi aya mateka mutanga abantu bazahora bayareba abatarumvise aya makuru abatari bazi ukuri nanone
barakumva kuko aya ni amakuru yanyu mwiboneye n'ibintu mwaciyemo mutumvise ni amateka yanyu mwabayemo. Ndagushimira cyane ku mwanya wawe, dushima nanone n'Imana yabarokoye ikabakura hariya natwe tukaba twongeye kubabona. Duherukana Baraka wa munsi national impari turaza twese tugenda tutabanyika, ariko nanone turashima Imana yarinze ikomeje no kurinda bari abandi, nanone twihanganisha abakiri mu bibazo nk'uko wari ubivuze, n'ibihe bigenda bisimburana, biriya bihe bizatambuka hazi ibindi. Nanone reka dushimire n'abari badukurikiye bumvise ibi biganiro, ariko nanone ndabizi ko hari abantu bagifite umutima wo gufasha barya babakwiriya. Nanone muri mu buzima bw'inkambi, abana bariruka ku misozi baje gushakisha imibereho, aho kugira ngo bazirwe bampamagara bambaza namba yawe, ndetse n'abandi bashobora kubaza amakuru kuko ndiho yavuze yose. Reka sinzi nimba uzi namba yawe ku buryo witubwira cyangwa ukaza kuyiduheza tukayandika. Okay. Reka turaza kuyandika hano mu kiganiro kugira ngo bazayibone bakubarizeho amakuru, uzababwira amakuru kuburambuye, ndetse nabogira umutima wo gufasha nanone bakabita kuko mwisanze mu bundi buzima mutari mumenyereye. Abari badukurikiye namwe reka Imana ibayimigisha. Nanone abatazi ukuri namwe muze mutegerera bino biganiro. Urabona umusaza nk'uyu afite amakuru, kandi amakuru nyayo, timukaza mugendera ku makuru mwahawe, muze mukurikira amakuru nanone nyayo y'abantu bibereyeyo. Abantu bari mu guhendwa n'abari mahanga bakabashuka, ariko amakuru nayangaya. Nimba utarakora subscribe nanone kandaho kugira ngo ibiganiro byacu tibikazagucike n'ibyakagaruka. Ubu twibanda cyane, twafashe gahunda yo kwibanda ku batanga buhamya bibereye hariya. Nanone naho ubutaha reka tubashimire kandi tubasabira umugisha kugira ngo Imana ikomeze ibarinde ndetse irinda n'abari mu gihugu. Naho ubutaha. Ciao.